Camere baro bella yo, camere teo kalla, camere baro bella yo, camere teo kalla, camere baro bella yo, camere baro bella yo, camere teo tana kira kura kiri yo, kira kuri, tana kira kura kiri ba, ni teo kalla wo, camere baro bella yo, camere teo bella yo, bella wo, bella kura. Okay, very well. In my work, can you get my polka? Chia deck, what do Borican? King or more nano pore, down no rate. What will be no kill, be on your time kind, walk any kill of my picket take ritual. Petty Nicono. When I get my willow belong, get take quake mental health month awareness and one only one for on deviating gig of material. Olo to me about kill megwa kill lepa megwa no shall on a phone juma megwa Pierre tech. So tin ne onena wachaka okay panelists of duju ma wange tiga nena screen no video ana for bino mego ket bed wakar da kyama nok ma chawa naka enemy don't wa oh yeah actually when juma don pe olet gala ye so go nan chewa o guberne potam adjotin olet do wagala manak mere so labong balakare mami itini ning polkar wa kwan nano kere inti kere tiwa mege yumu yawa mero nge kere tikere duana dak bor kinyo yo ano no timo be won kono tiri ning timo be ano bana acho agale manak gere but pe balo komayat angene parles duju timo be labong balakare wachero uno mabit neno olto watongo gini or wati wa chao mo ber kere ka eni so local mental health and gina pia tek nene kai tie kenya dong pe ko pe win fon matie tiene chinen ka kwen ka ramo ko ne ye chamo kana ina ramo saving ko bangar money unyonga ramo saving ko me kenen sign me kan ma doctor wa professor wa panelist school lo ye ka eni kwa no kena pia tek la bombal kara wa ko ke body doctor in big tell why you man mental health and work no one neno kwene kama wan juma mekwa waramo konye gi ye nyongo makelo kitga egini la pen mo kati ma nen in me ramo kelo la pen en kon chi kamo ko kunge kay ar kwan mayot in chola pen pire ken chi kamo so data moko ajole tini ning otiang me wayne ana foi de twal jimi amor panel is wing kira amor down wing metiga winwa kan yeah neil matini wanon yero lok ni wa bilog e kom to wi and to twale wa bilwood gina ngo ma village health team twero team ne me dungej e kom to wi nyo me konyo dana magwong nyo gitige goro ane wa mira wa ket ye chwinya matek ya si no mira na chak loke kong me tito kita loke o kedi tin wa lopi village health team ni donc a chao lok ni to which tiu nya we will weng ya sidong ke kachoke magi lok gineno lok me to which it will weng go kadik tam ni worldwide there is a global burden of mental health and global burden of disease of mental health yeah sidong go neno ni ya gina ngoma mir ke temiye traditionally yang wajini ngo doctor magilwogi ni psychiatrist any mir guti giti tuo ni sidong kai neno wilo bulung si no ni pole inoni doctor wak nyo no apara beach no tika teach ikom dana marong elite perio beach kolo sido inoni there's a treatment gap doctor manok perom tikum luge dano ni sidong there is a treatment gap pole dong and gap ni police failed by
very substandard treatment, I mental health kirawa intini tiyo will the wing. Neno, sidong okero tamni watwero tignining watwero watwero ribbonining weki ke med kitiki anoni. Dok kita waneno chabir mukaro tuo we chaka chon mano put itino madongi oi buruni ene nodong tuo dong udaw right twal. Well, WHO kati kiwarga ama guchoy mga period 2010 magukati ki World Global Mental Health Plan mangono plan no tie between 2013 to 2020 gukati ki kitamo techni you make closing this gap and any mirgiti community mental health workers kidung karani ni mirkinung apps for mental health your mental computer manotic artificial intelligence my teach mental health ka work closing this gap yeah kidung Kitika tamani mir kitim adapting interventions matiu is feasible and is acceptable. Then kakini ke bedi ka koni og psychiatrists noni it will take years to train them. Kawe guti lo sinong mir teach mir ke rep chien ye. Kidong mir kinong yo me pimune me nenoni measures of outcome to make sure that they are getting the results of their effort. Kidong, the idea is to disseminate it widely, we obeyed worldwide. Pien pedok mirke wek kamo udong chien dotwal, and particularly evidence of good practice. Miro kitim kaduju. Yeah. In Uganda, kikumeni kawa nero this scenario magine WHO creating the gaps. The lack of psychiatrists, kidong the emphasis on community mental health. Let's in Uganda. In Uganda, there are about 26 psychiatrists. Looking over nearly 48 million people, and around 14 million people are known to be living with mental health in Uganda, with mental illness in Uganda. So it's even much worse burden. To sit and expecting psychiatrists are going to handle it, no, And then, and many of you may have seen the Channel 4 news. I watched this item not long ago, and it was so sad to see families looking after their own, people with mental illness without any professional help. Documentary while in the days Odiatia chill for mental illness. That's Butabika. Yeah. Now there will be referral hospital. Actually, there is Gulu referral hospital, Matiki mental health unit. Ento Pegitwero handling rehabilitation of people with enduring mental health problems. Recommendation ma key program ni enmagi ni it's peer tech modern mirki developing community mental health workers and to increase mental health literacy. Any kedu wadong ikom dog makum bedi watiga bokoneni ni there's need for village health team to promote both physical and mental health. Then the village health team gen giti itedero ka kinpen duju eto pewa tamni ogen koni gen giving a gichim tuo manolo ngarmon tiga tuo ne. Ento gitwer o kamala tuo ti ye gitwer neno nga matiga deno chan nga magwong nyudong tiga lanya gwak gitwer bene chimo dong keyboard ngadi kam kwene magi twer serie kanungo coin. The village health team
pigi tek pien gin men gingeyu dano mano get tie e kin gang no gingeyu ot men mano that would where I ka I kero chalo dana one wing wa beru wa tie ma kare kar no wak nyo wa beru ki gong chwing nyo chwing yo pa yom pien gin mo pa tiga chwer chwing wa it's normal to feel anxious. Low self-esteem is quite common. And it's quite common among most people. And mental illness. This can become so exaggerated. And they can become overwhelmed by even stress, anxiety, and depression. And any mental issues. No, they're so overwhelmed by it. Yeah. But they know don't even Peggy walk my bear. No, come Gichilu, Peggy near my bear. No. And any giromo can don't it can overwhelm them and don't to a point man they start feeling hopeless. And their ability to function is so restricted. So only 20 and particularly mental health, although we all experience that if you have mental problem that will be more exaggerated. Jema kumani 12 medicadong ilokoni ginadong konya ki gine ne nong mirong kong amara rege nyo amoy yat mo nya mat jae mono dong kero dong pero dong madong no dong lanyo kela lan ma patu to ne dari ikom ngado eno ne ki dari ikom dano manotie be ingedgi da per kele ben mano dong gero pole dong dano ma kumeno dong no gay ma tek ma da man ami mere scenario ni o gin me kumeno ni dano pe miru ni village health team go bet king or skills me diagnosis ngone get wero neno ni agini no gin marat dano ni ni tika yele ma da tika deno chan sigi romo chwalo gi kama bir go chet kunon konye ye yeah any kong ma wieti ka wek command koni wong yo dano mir ke med amir ngela chen abin no lo man me mental health awareness mental health and mental illness are two different things, but they're different sides of the same coin. I want to bring in mental health awareness and teach Pavila's health team in terms of recommendation of building and increasing mental health literacy, and that includes awareness. And I'm going to be made a little chick. How we can cut down on Gamma Kitana Keroni. Better. Yeah. Before my take that, Yeah. Pian look any get up here, tell me, one wang in my work and any carrot tamil long on tea. Pian cham can a living king armani carway or a chill ben. In an armani quan and lock it away. It's out when I got a young town over two okay, we're being at a young no Kirano by Manicarum. So anyone when dark very comment to app the work no on well no Jamil Lakani. Professor Warakalin kain bini kon kawakan imet ki kwen kama daka utiara chigiro yeni. Now in meti wakati tigela pen makan nani penyo kon nani chola pen you can yoga comments make it ben nani kara okay. Here techno winyo kitumbore ben. So professor for tini kang mino kitumbore. Ana tam ana poi tual Jimmy ana poi luat po egini dichu Martin gubini wang kidano dichu magiti kanara wagi kabiru mapapat daktado wajo wiye
ngo maromo time kin pacho ki ngo ma twero kelo en lok me gine tuo wich ana miro lok tutwale pi village health teams ki ludirwa magiti kin pachi ki bene ki bene lunyodo pien ka ini naro lok me tuo wich pol kare tuo wich mamero psychiatrist tuo wich mamero clinical intervention me naro negin pegi pol tutwal tuo wich pol kare tie matero machake chon chi bedo ka mete chi dong dong ket ma chile wachi gin mari dong dogo gweng pieno dong obedo ka nyao obedo ka mete ka dong en ma indi naro dong ngat moni ni dong no dong kede dong wiye dong chero balle oni no do o kakamo mando dong en petwero kanyo ne pol tuo wich actually nuchune percent piera bit me tuo wich nyute mano mwa para ngwen put poramo percent piera biro wia bich me tuo wich nyute mano mwa piera re wia bich put poramo chiman wanyang enini ma enini terobot wani tutwale pilutero waniro wanen ngoma wan waromo timune pia yela mabini kwogi maromo kelo tuo wich pienere ni pera tek tutwal lutero mano mwaka gi putpo para ngwen ka ini nero pol dar magi maro ta no chako maru jai dar madongi wa jai dong no balo tutwali no chako maru jai gwa gmo para rio para ngwen chidong mete kwede dong ka indi biro kamaru ne wang ma indi mo apiare no dong laro indi dong no ta cheno no kagi ngo chon no oluto ge romo laro in chidong wiye aramero wachi tuo wich ti mapol nan mapol tiegi tuo wich ma kagi ngo chon romo jino ne dok bene romo duoho rache piny chi kaini nero tipa village health team yen village health team ber mier wan wange limitation ge yen village health team tutwale Uganda no gi yubu gi mere pole pinero lok me malaria gi lok me sanitation ikin pachi chi dono pege mini gi muonge pege mini gi puon tutwale lok madar lok kom tuo wich chi piman ara mero nyuru wiye la nyut mogo ma village health teams ken manen doctor wajini nyiru gi mini gi kit ngej mogo pete lokini ngej ma gi mini gini ngej ma miero gen go chet me gena mio diagnosis unyo me chero me tich ma charo gen lu tich daktare chento ngej ma gen gi romo neno ki gen identifying ni ngat enini ba nen chal tigi peko moni ni ngat enini ba nen chal tigi peko moni ti dong giromo timu ngo giromo chwalo en kwene giromo lok kwede ni ning chi tila nyut ma pol ma wan waromo miyo ne bot jowa magiti igene ikin pachi ni mukwo kon ka indi nero ngat moni ni tigi gero ma okaro lajo Madu inaro geru ne dong tie dok magena tutwal no enu dong chako belo le nyoto ni karmu kene no tuo wichi ka chake
Mario ene ni ka indi naro jomo mayamu no giberu mabe kinaro dong kuku me or tu chake da tora dong yam gu beru mabe gu nyome gu beru mabe mo pa gi wi chi dong ayera do chake ot enu ni be dong nyuru ni gin moni ni tika timne mapeti mabe chin dharma kumero miro gi lok kweki lok mogo ben ma danu logo danu miro gwake tutual pien ka inde winyo ngan mani logo dong lok mogo ma dong dak lokum ta an gine ni do nyai chunye dong tutual an no dong tuar kona togo taka ini winyo danu ma logo ki lok enu ni moro tien lok ni gin mani ni tika timme chiki lok ma wan wa logo ka ini winyo gin village health teams gini ludero lu nyodo ka ini winyo latin logo ki lok gini latin erin miro ge gwaka pere tutual dok miro ge nong yo mo me lok pwede yo ma be we gin yang ngo ma ti time kwone lok me to lok me kwanyo kwo lok mugo me dong in logo ni an gu konyap tie an konya mo pake ci daanu ka indi winyo daanu lok erin ma daanu ma miro ginani mugo no dong tika lu koñ yiki lok ni daanu mugo me dong logo no lok wen biru lok kwong da kwonga cha duyu daanu enu ni miro uru nani gino yo mo me lok kwede daanu ma dong inano cha dong bedu dong miro bedu dong kene dar ma yamu no wunu ngeo wunu ber ko di ba be bo lo ko di ma be dar ma do dong okono ber dong kene pe dong mer be ni o ikin dano eni village health team lu dero lu nyodo mir ku nani dano eni ngoma tika time kone ngoma we dong en beru kene mar ko me ma karo laju kin manen dakta wajuni yen komo dong tie chalo kaberu mogo gen kuda ara na komo ni tie ge lo ni punch komo maraj mo kai ni mar punch ni rio ni la da ngwen mano pe ni no inke da ko ir gi rubo ko ge jae gi rubo ko gi mesein gi rubo ko gi ngomo no gi rubo ta mugo ini marni na ria det no in pe neno ti enu ni wango kelo yela ikoni chao kene daru mugo be dong tie ma ini naro do kirene do lakke do ma pat dar man na ji ini nano do mul ti magin ti yor no do chao dong ti me do ta ngate ni wa yam no pe ti me komando man la nyut ni gin moni ni nen chel tika time ikwone ma wego en pegine mabe pe tika kwa mabe dar mugo dong ni no tigi kumu gi chwin mano ino ka obedo ma go tire ko mano be kadi ni kat gi ngerbe dong no be petika neno in kadi ni ilok kwede bene no be pedo recognizing duani no dong pen pekete nga ma lok kwede eni dan ma no inde no dong woro dong ka dong tia wot en keno no tika wot ki jwat tika wo logol kene jwat ta enu no gin mo ni tika time ikwone chi jami egini village health teams kilo nyoro go nani gin ginano kila nyut egini matika time latin mano peto ikin luwore no cha duyo kono bero en kene enu ni la nyut ni gin moni ni peti mabe ko palatin enu ni latin mai no da tie ikin lu gena ikin lu teno luwore no latin madong gero luenyo atata cha duju no ti ranyi no ti tim buami no tie ti polkar no latin enemy no petie tiga yele kwone chi no miero gidano enje makuman miero village health team ke ludero ke lu nyodo miero go nen
weke nong yo me konya daro makumeno che ama village of team kilo dero giromo timo jema pol ama ma chel enani ponye me bedo kingech ituo wich pere teha deda ni village health teams miro go ponye me bedo kingech wa gibene gen go men ugo bed machalo joma giromo kwa neno peh madano tikwede maromo kelo tuo wich village health team bene giromo poro lo ka yu neno ngarimoni ni tie ma ayela kila nyut manera kwano gini ti kwode romo chero lo kwede mukene bene lo kwede lo ha eni mod men yango matika timme romo kela lo ha bien dan ti ma pole de da ma go ruenyu genno ge kwo gi we gen mo don pe ti ka gi lo kwed gi mod gi cha ko tamane ni dano kar bene maro ge dano kar bene tamo pigi dano kar bene gi nano ni pigi tek ti eni ni piere tek village health team bene gi rom lo ki joma kumero bene me kwe chwingi ni naro ba in wan wageno in na juno in timo jema kuma in ne beru kuma in piere tek e community eni si mandong ginen matika kala yela ni dong tik bene ka mi luor bodano pien dano dong naro ni dim dijuma beje mano yam in timo ni dong pe tika timo ne si lok mo me kwe chwin dano kumero piere tek kony mogo bene yam gi miyo ikar chane ma wan wadoni pege wego ngari mo mano tigi peko romo beru desperate tutual kagi naro ngari mo no tiga chane tutual gi ngate ba gen ni peko eni ni udio waromo timu ngo me konyo ne wege eno bet ke gen ana naro yam dadana yam mogono wadi mogono twalaten na in ko chatbot ngati kuje ko chere nong gin mo ke chere kel gina wa komi gina omi ira belmo kada gwara chelle kan wa pi gi nyoa ti kadong darba kumero biro gi miyo jemi en ni gerada chena waje bot latin no ni chiri wa ko mamani ubin ana miti mamani di ko chero kon ani poro ti no bene ma mego bino o de ko no go chere poro gi chero gi tio gi ni gene ge kayo kal kado o tieno kuman gi miyo do ya do mani en chere pet gi luteno so darma no gi tigi ayela pero mano pero dio gi no gi konyo gi en kon ma kumero kelu ken bot dano we o ngeni an bene gi tamo pera ana tigi dano magiramo chui koma ka ana tigi pero egini pera tek tutual kidong ma gire an bera mero wajo ni wan bene watie ma polkare machalo lunyodo machalo lutela machalo jomadon lok mogo madaro lok kin piny bene polkare noti too negative Chi ini no ka ini chere ka choke mo ken tutale boto ye chuli ka ini chere ka choke mo ken lok du ma hotel chal dong dano tiga piema me lo maraju ini no do wana chuli dong wa pinyo dio wa tutwal wanong gideg wa tutwal wanong gid so kid lok eni ni bene pebe tutwal le me julu dutero ini no wego mo kadongi loko ke lutero mero gen kad ina de deni gin mo pero ma in ber penge ka kwere ma ramo no ki gin mo pitigi in mir wai bolate andi wa gin mo ni tie wer latine no bet ki gen me kwo ere gen in ke penge gen no in pedia kwo ene gen Chino, lu dirwa, lu telawa, lu nyodo polygity so negative. Look magi logo no all is so negative. Wan wati maraj mada, wan wati karaj mada, ma ino po ngeo ben, lu terwa petiti gena gin mul ngoma tiki.
Gemini duty so negative. Any pepe me julu. This environment, this climate of negativity builds down magiti builds the victim mentality. Now this is very important. Ni one mirror power whiteboard down one mirror power julu wa in a climate of thinking ni they are victims. One mirror wa julu wa mengi ni gen gitigi twero, gen gitigi kero, gen gitigi mich malubao miyo gi ni gen gi romo tute matek me loko kwogi mabe. Dok bene one an machal nyudo ana bitiyo matek wan machal lutela wa itiyo matek menero ni un gubedo gi anyim maber. Then there is just too much negativity, not only but we're Julie in Uganda, when in Africa, when the level of negativity, level of quimati chin down deep the castro. See, where one poor Julu Lutero, why you ma Ramo again, Giberu Gigani, Digi Biberu, Benny Carotin. Any Pierre Techmanda, in Kainan Conquet, who come work at me in the Tigilutero. Macha, did you don't in look marine? And why be pangil can my one will be corporate. Pinya do dear what at 12. Pinya don't write to 12. Ah, Guinea no why write to 12 Guinea in a rat, Guinea do dear what? Then school be my own teacher in. School ma when you pay, school ma one tig. No, Gemini don't, do you don't teach Lutero pay down a bear in a climate like that. It's just too much negativity. Chi wan bir miru kong wa gene wan wa logo igini chao kene watamani ka wa logo kuman chi wa daru ngeni wan watigi gene wan watika par bigangwa. No, that's not right, and that is not true. Pien wan miro mi gen bodaro wan machalo lutela kapo wa mio gen bodano wa no one never down wa ngat ma pegi gen ngat ma pegeno ni digira mo beru ma be no ngat ma ti half dead en ma lo la galoni a maze kufa gere ya leba chili luoni ngo ngare do tole chu in merne word no purity akwa mere cheno no de ngini to but purity merka word ni ngare do tole chu. So one year wa gigin enini me lock can enini me lock well we should be positive kad ini in machalo won latin in machalo nyuru pelatin in machalo platela kad ini ni pinyetika dio in ni bit positive me wache pin mere wrong beru ni one company ni wa tika experience but I hope ni tomorrow is going to be okay. It will be okay tomorrow. Munu be kwano di ma un beru be noti ma peja de da where me again but lutero ka beru go boy nero mo ma do chapedo go bedo but lutero do go beru do ma no ginane giro pe kanyo. And that is why sometimes in Africa we really destroy our youth and they go and die in the Mediterranean Gin. Pien po mio petiki gen mo wan mio bodu terwa. And this is dangerous. You know, ara tawri kom yer ara gir kilo eruni mi niero wa mi bodano again. Professor, ichano lok ene mabeja da makache ngat mo kan matiwa ko cha ene ne guru pol kom dana ko weng kache po time kom in personal time kom ngat ma in nano no ti ingere kenya lok me gene ne ka ene kere kete wana ko weng pianene wa winyo ka ber mo ken wana chule don ke dek wa wana chule don kono bene ning wan kono don ketung ga in the way take a better wing so professor wa for mate pian kache wa doc chairman manak mai iwaje ikom ko pangato mone mano tie gang nyo tie ken pen kucha iken ga na petimo geno mone en era wa che kerwe ko man we ne mo we po
en peer grouping ngene wa chero ni kan ka name ka ni no auction ka miel gene je en pan ge ga ngene wa maro ko kone geno ma dan mra ma dawa pen ana mara bilo pen keno so atinge dong go gen no en ku digu kwa ping dong en ti da kan ugo dong pe ugo logo ke lembo magen chikara mego mo achiel tika unyo duan en unyo this train like kermane en kar an matega o kilo ki mo magen mero polo ki mo but the following day matiga alwa ka dong maleng kon ngati won me karo mero luani a jim bien kan bien kan jo se chero kan kai ken ben ko ka ngara dir luan always have to make sure ne chero anyo peng at megone mero wajo leba chiel mo ne ala ten gi mo timo la woni ba mai karo ke kan ke ugo ke ngage ne en pat ke en nak do ngomio ngom ket en tiga time hala ten gi en ta pa nen ma be pe tim ko in la ten ma dano gero in ken gan kan ka dok nyo ngoma time ki di womna ne karne po ber ma be si loka mega ne odonye chwinya wega paro wacha kara ane kan pier kana pa ba berga but I wasn't remembering ngomo team exactly o me no narrating ngomo team ane kan a berga lewich but ikunge a for en pe ngomo waini and ane chero donye chunya matek mutwan mo batin kache nen da chero kon kan namu kon ngage chaize tie teo man menda but ga kor en lo kor en wano tin mo kana ka ngaro lungo ino tam mi tam ko ni wen jo kono ya in mere ngengo in te yo kono in te ki o nga kilo tin me kar ke jene ke le mo mano ge wa juma do me kero ngun na gano man pege wa yo ara tin ke lo ko me yer yo ko bere yo go yo yo nga ge se wanne no kor gani but po wa ge mi tam kilo tin mo kan te mo be winyo so professor o for mate o mara siza public Fonyene is heavy and jir neti ago bino chak gang ritual but tekne mero en wa guru ka kenya wekno oloto gol yedan bena juma winyo tie juma tiga winyo wako ben magati karu ngamo wote wale tie so wa kelien ka mi tama mege nyo ketumbore no mero sida ana fo ana fo yo mego Jimmy Dr. Chai gi Professor Rongo Chano Gineo mabe mermada. Ento ana miro wajane ni jema rio ma niangi kum loka Dr. Caesar Chai gi pa Professor. Kai nen ngat ma yam logo mabe. Ento dako gege rodoki no kimoni mabe. Yu kai nen ngat mo ma yam gire logo normally o chagado killing mo ma dok pedong logo to twali. Bere duju no petema be si kare walu jumane ni village health team atam responsibility en mir bedo long both elders both mego iwege kilo ponye be i gankwan ma anamiro kerone ni village health team kognyo no ge team jam mo kenebe chalo me konya dara me nyang loka malaria gi konyo me nyang loka ngogini tamani ikin village health team eni ono miro gi non kit ju mo ma giromo luongo gi mental health first aiders mental health first aiders eni ni weki village health team eni a group of people gi elders gi mego gi nga gi lo ponye gi mano niang symptoms me kitano mental health chake kede atin mo yam gamo pen gamo pon kage pen gan kwan gamo yur kom pi leso na bija bichiel chabit ene kolo pedo gamo gi mo ngoma right yo kale tino tika tugo atin mana no go tugo mo be kombe do chao gel go le tino timo ngo gini somebody more training first mental health as a mental health first aider romon yang ngo mo ti time
unlike anati ni ikom village health team no mi gi non ki jumo you gi no du ju katwere me wachi ilok me tu pa wiba jam mugo tie ma unu romo ne miru gine a broad understanding of what affects mental health kiro doctor chano kedeni jam mugo tie mo building up in mo andi mo no gi mo building up by the time man o mo appear wa gir mo no chierne do teko so and mental health first aiders in they will be able to identify the signs and symptoms of a range of mental conditions manotini ya la nyut mo ti kita mego mo ni ojo ini gine Jimmy Yeah. no nen gi mo no ti out of order ikum ngomo ini be katimo nen holding supportive conversation any dongi waji mo no choy but gina mego ni timoni is gina alone holding supportive conversation with a stressful situation gono iti trauma mo no la mego ni pengeu but eno lo in very nyang be so ka mego ni we look it pepe no was not even judgmental pero no be tia judging ni be ni but he was just saying ni in manakane ko he wasn't judging you he was judging what was mentioning ngoma in team la woni pat gi in manakane and then apo do kim ngarmono training as a mental health first aider ni the most important part and assessing the risk of suicide to oneself because Paul jo egini cha mo ken ka don stress o bi mo do ling o ko mani mo no do ka kem na ikomi en ken yo ni ngar mo de na o ken ni is all no ngar mo identify mo time pe so mental health first aider is not somebody who need treatment and a sign posting in but jumano gramo ko dan makit egin so in any what timo igang teach but I think the village health team and the giromo be mean some kind of mental first aid training particularly my team assessing that much is suicidal mano do like miro clinical support intervention so and contribution maro making kongo professor wa doctor cha wa ni wonne no technique village health team ni a group of people more magaro training as mental health first aiders may identifying je mo no football karo wo first aid petendo ni ini doctor no ini fonye me bero doctor ento ini romo konyo ko la tu mo ka accident o go you kini ma remo ti chwe ma puli lu doctor ni romo tu e wang bo ne we remo pe mol tu twali ko ngate and then romo ti me mental health first aid ni in romo konyo ngat mo with conversation ni ngo giti assessing ni and kirmona nin doctor ti wa ni ka ngar mo ndong kejo ko akemu ti o mate ko nga gini by look ngar mo ni romo releasing jam mo egin mo ti gini mati chunye ni ka do ngar mo chama mo ne an mo ndong konya pe romo de ne enu ndong ena me wachi unity first aid romo holding at any no info romo kon infinity kon mo be mo de ne ni chan unity mo gini ni chan unity jam mo be mo romo ti mo ne community ti that's right madong ka ngat ene o kar kamone ni in romo lo nyuru ne nyi romo lo daktar mo gine yer mono o gine o lokal lok mono mano pe o kar ira marajo dan kan wani en konye pe romo konye kone o no rom jem mo timo mir kon yi inong mental health first aid ni pe romo waji o in mir tim gini in you cannot diagnose bien in peti doctor aramiti katwere lo dir magang kuja ki Dr. Cesar Chai ki jomagiti konyo the village health team ni ka no gramo no kidio mo me either training all of them or a group of them to actually be mental health first aiders
What am I going to materials? Mugu, what am I going to their training for Very tall matters. Look, anything I think we might exceed a little bit over 1 hour. Piano kita par bidong kan, and put gini puru kaya piano mer wadwak data benakan okay mental health awareness that part, but ma foot pa okay data nga palis mo kana na put tigala gam kana mo me anogo gam kayen. Now, in the kon chair la pen, but professor nyabo doctor nyabo se but uno wang panelist makono binano ken may gamone. Pian gamu kana tie kapenge mabe, you just try to do the right thing. Ano time ya chare koma laten pa why mo neno ma go chim gi kan bor why no cha uno tie ning nga gen ya wan watie ento la tena madeda go matiri ni marat pian matira ko ni o chieo kwanyo geno mane mo go la ten chani go te de onyo pi ko me go nga ne che cha en bo ber mabero pingo gino tema kirene ni la ten cha matir ni bene la ten keratie la ten riang gi gang cha mo kene kono nga ge chi ikar the following day I go a chim me following out. No, la tencha matila teno fu me put po magapar de. I think the magapar rio par chila pario. La tencha temo muni yat ni ande ta pien ki deken. Actually muni yat bene ki lar yat. So mage wache lok ene chia wache la ten nang parang pero poru kenya kani kuana tikeren. An pa arrivo dove ne chala tuo which but keta te when your phone manong tin tie keren. Anaja tuo which but already ti ye. Mala tenene go achi genatie o chwala teno chet gang ana binano ka tigang bon mego chi ana betia lo me ma ko berin na tenene tigang kwan tika bere oloto but ko matigang kuchene bana ki waini ala tene wiene penia dano ka tene timu kwer timu ga wen cham kan bere ka we chet ka do ten nyugo mo kan tene pe be kar ka mo so la ten machalo kedena ngene tiken ping bot jom kan bana mamere tim gown is on term onyo na tien ma put pebe o mara para be don wani mero de na nga gane ngeo ge kwana ni dano de ne dano nere ko dano kwanya kwoge se lutini ko ni yo ngo mo ram ko ni gen kere chala tene chala that's now directed ka no be no bara pen solution ne ana men a deploying ketmano ramatim ne kere pen la ten material I still see potential malatin around better kere. Yeah. So kila pen kan tiga biano ki wa bana. So professor pa ngaram gam ken materi bi de kera chel chi wa me Yeah. panelist kan Yeah, ana nero bot keyboard luomo dua ma chelu penyo ni lobotara ko tek tutorial ma do topic ni daro beru kengi mot pere ti kar ke kar matni mamiyo daro beru kengi don professor itamni eni miyo to which no yeah, you see one culture was part. One culture was very communal. One was in communities and yeah, but kadbot muni kadongar money ni dong beru kene to twal mano worry teach mere teach konya daro any gang teach no itigi dang mamun tiu kwere again. Cherry chow kene ka teach pay, that is why depression go down ma peto. Piano dong inde ngiyo dong and the worry where ni lu remigi nga gini wengi ti dog teach. Ka ino ti peno ini dong elaro. So eno ni kela yela. But miro ben one waket gene beru kekan eno ni beri in context. In the context of culture, in the context of how that community is structured.
Mario, ene eno bir ka penyo ni dano ma beru ken gi mot peke ti kare no. Amiro penyo Professor Kuman beru ken gi omiero omiero geneni tuo. No. You see, ngoma ano na tika wajo ne ene ni ka wili nero ngari mo ma yamu no beru ki dano ma be maro bedi kin dano, you know, but all of a sudden ochako bedo kene. Eno ni la nyot ma nyoro ni gin mani ni petik tima be pien ngate no ngat ma wa yam megi daro bedi ken daro chidong kadong ochako ko ne odong ko ne kene mier ginen gilok kwere kin manen sizo ber ka wajo ne ni holding a supportive, you know, dialogue in a conversation with where gin ya ngo matika time. Kido amero gero ki la nyura chiel. Komberi ni wan wati ka timo a research project ma wabitimi Uganda bene. Ingo masiza wajine exactly. On two things. Mental health literacy, bodlu tero igangkwan, ki bodlu ponye, ki mental first aid. Mental health first aid ma gitimu bodlu ponye, gi bod ma student leaders. Me ponyo gi gen go bed kingage ilok ma mental health. Where ka gin magi identifying ale giromo tichie. La mera chel tie ma kare mo you know dar mo beru wan ped gi mabe. Chi latine otime maraja dida. Ma ulwenyi kome. Ochero ni ene maro yato ka no monya mere yat ma chiel mano ben peromo gin chidong ene wa ene gene yato chidong wan wa chero di wo cha bungwan me di wo kar mo wan wa chero gene mo wa chero chidong ana wa chi no mier gi twale od yat gi chao kero pi kome gi chao monitoring paka ba ki deko wa dok wa no dong en gi chi nge chot anda wa chi latine ni ba uno ko wek obiru be bora wanu ko moy be wan kwede so ngoma timo gibere nge mano ana ti kwede ere ngoma sizo ber ka waje ni just holding a supportive conversation with them and then trying to find out making him realize his purpose in life, making him realize ni warikin en gimin ne kiluteo gi mukene ni piera ta hadada pienen wat en ni ene guri me kwone kidong bere mine ngoma en romo timo ne pikwone watimo actually ngoma karcha pol kar ana biru ka waje ne ene ni this climate smart agriculture ma utimo gen man nok egini madong watin endo ga tika timo tich enuni mano chente ye tika kwo ye tibedong gidako ne ma en tich gi en eno magitio ana po to ala ta kombera get sorry No. I got my bag. I got 1 minute no. Yeah, ko peta be de ke am karo yani. Now, angyo panelists lok tima duong. Kera wadi karo mana kong chawa chile ni. Joyce waka kelin kong ma put professor Dr. would what do ngani ka kelo yen. Dr. be do chita mo kelo jobu ka ni biano pongo wiye ka yen. Waneno ken me balance and cha mo dong no ka ye. What you kere. Jolly Joyce. Afoya tamani berati winye mere. Tiwine. Afoya moro down do you weng moro jomati nano wa ka chelge one panels. Lok matine ni kero winyo Dr. Siza Utiaroni. Week and one tea week me mental health week. Ma tamani bene upore dong wan mi logone kan kero watika logone en pien gin matika nyama duong to twal. Pol lok ma pol du twal dong bero no en doctor gen ki professor go gudo li weng chi gimo ma pol du twal ma romo loko ye tu twal pe ki kani point man ario ma miero making era in ma chiele kero no ki tiero kwere ki wane tuo wij mu kene ki comparents onyo kwarwa era ki luoni hereditary mano inheriting from your parents or your foreparents
eno ne ka dong no nge dok pajo wego kir yo me konyo ngat eno ne bero yo piano dong ngeo family bere ngeo lurem bere ngeo eno ne gi romo neno yo me konyo ngat eno ne yo kero ne neno siza tiaro kenyo ne lok me first aid kono ngene mondo nge konyo ge ko ge akonya piano nge ngeo ne giti kwere mio support in terms of encouraging them pian kane we lobo potar kan tie jo magiluonge ni learning disability jo enene pegi wewa gi dong ne pian gi tigi disability gi weke kumeno dara matika konyo gi yo mapol tie gi encouraging gen ka hobbies mo tie magen gi timo chalo doyo ature gi puana ature gi onyo bogolo ki dano giteru gi kati ento with help gi ngar mo no en chalo first aid en manene omera sizo terone no gi supporting gen pian mero kir yo me konyo gi wek go kwa di community chi jemi chalo erone borwa mier wan ben wachaka adapting meneno ni watimo jemi chalo eno me konyo joma tigi pe wek gen ben they live a full life e madoko pogo bet gi stress total gidong mukene environment madano kwa iye eneno po na mario environment madano kwa iye no amiero lok madok kom family but gene doctor do gene professor do gudu ka kenyo peda be daka no iye pien family en pol kare no jimi chalo ene verbal abuse ipaja mano initi iye demoralizing wego in pe ramo timo charge gi yer maraju kari latin mati gang kwan mano tigi pek piano family po kero tam gi mener ni latin gwak tigi pek eno gi nehni in na mia so mier wa be very vigilant mener ni lutiano magi tiga behaving gumane ngo marach neno chi wan mo chalo pere no nyodo kaka chele mier wa ne ni olo gimi chalo eno wa biro ka neno ne wek wa kon kolo tian wa tie lo achiel ma pol kara juma pol gi lo ena ni dano weng pe chere university nyu dano weng pe chere makerere ini ramo bero lagero you don't have to go to makerere to be lagero you can do training and then become somebody piano ti ramo kena wigi pe ramo kwano book ento they are very hard working chi dano ma chelo miro mirge nene gi konyo kogi wegi environment magen gi biri ye gubin mano pegitigi luoro ineno luor en manenen mawanyo ne Dr. Caesar ter barwa kenyo anxiety is luor biro gi luor kar duchu don ke biro gi luor onyo gwaka ke dugu gang no da chalo en ne ti komi onyo gimoma in timo ngar ma manene in peti ka timo be no luor biro tie in biro gi luor ineno chi wega da luor biro tie ka dong luor biro tie pe kar malach kelo depression kadong we cher gang tik pede mier cher gang tik piene ngeo ni koni en the same thing be wajo o gi yiro ni koni bede ni apeti me jema be onyo kera dega mo mano no tie dong endo dong kitiga mini stress ye now kadong jeme no do ma tek to twal mano cha when you are depressed from anxiety to depression it be no mental health we don't bale ichako dong kane o gi bodana ikeng ti jodong pe cher ikeng cher gang kwano kin group community manaka juide chere ye pedon gineni bene piene luor ne dano yer in kigin mo kane ma umien wa chielo guru kenyo ma professor utemo guru ne lokom loneliness waneno ini ikar en man me covid eni ma wan wabedo kwere ni covid eno obedo worldwide ilobo mogi ken iwilobo kan dano bedo kwere. It was a pandemic. Chi okelo depression maduong madai kom dano. Dano beri or jumu kero beri on mwakario mano miar poko karwa. Pienti jumu kero magitigi health problem. Tuoma miar poko karwa pian ka kuchergo wakoni no immune system giti down. Chi giram no tuo abor yor mada. Chi dano chale no daktane ochone pe chiet kamo pe karwa. Loki chimi ken wa wedine no peramo bino kana jemi megi kelo wenge weka dogola mere gam ge kenyo chi jemi chale eno ne kelo depression kelo anxiety leading to mental health so kirana neno omien wa mono tero kanya
loneliness kelo jim chalo enoni piano e bedi orkenyo de tam keni chako kelo jim marajo wi anxiety depression pian ngaro miero utim jim activity momo we in bit active petie neno gimo kere is a gang teach gang teach bene kelo leb mugo marajo manu ge kelo igene sorry mano gitika yer kere gang teach kelo jim chalo enoni neno chi jim mukene look me chalo you are not interacting with people. Enoni kelo iri a very big problem. Why? Pian connecting with Dano kill happiness. Tapi dong ini tika and interacting with Dano. No dong tell me keni. Ilwuri and tell me keni cha we. Kigin mukene ma dit ma anatika na and I look my social media. One ere karma pull mada, especially Barway Uganda. Dara mukeno kwanya kwogi piu dilo. Pian team go losing. Social media tiga terwa maraj. Ni karma ken wabiru ka loga kinwa one team committee mo wati eni. Cha mukene ti jimi mo time ma ti very very tragic. Ero gibulu manu ne balo widano. Enoni do you went through social media? Social media benetika kelwa are maduo we wa pianga ini ne gimo machalo meno che tikene pe bene ramo loke ngarmo. Chiako kelo iro trauma. Kelo luoro buri ibero dong chamon manake kenene gwagi mon kono betima. Kuni gwagi mon bene. So interacting with social media too much, especially ijimi mano tie very tragic. Omiara wanero ni we limit that. Pedo wa ket tam watu twale cha we omiara jim marojo wabir ka bolo negilu warwa nyo ichwa lok maraj kono ban ngarman especially ke ngene ngarman tikana. Cha mo kana information mo kana me ro mi one ka ngarma iningeo get somebody and go there. Wa ken ngar ena kera pen ka pera mo time. So jeme igoni wen gin ma kero pero manu kero mental health. Manu chage anxiety o kere depression ka dong bino kere jeme jalen. Mier waneno kero environment watika ter wa kwere. Pe wati kere maranye pian wan wati area kan o lutiana wobe ene gibiru man an beru miara beru man kirna neno o meara jim o tero kenyoni. Chere group maraju. Paul Kare, miar wa reframing. Nyo kalu tiana matiana mano wigi pe kenyo miar wanene wan juma diro wa kero ge penyo loko kwege. Angene kwa makubelu dano ti yene, dano ti kwa matek. Lunyori weng no tiga tijo tiano don ken ge gila tiji ken pajo. Puony mo madi megi kero tiano penyo me loko kwege pe. An bene gang kuja kar kero wana ngeo kwere ne. Paul tiano ge kwane boarding school. All these advices mo miar wa migi lutiano kir yo me kwane. Pelo fonye miyo. Lutiana get down ge kwome school gilo word ge and they miss out on jim mo kana machelo wan lo nyori miyo fonye le kwa berugo man. Kago biro gankar mo nok ma nok to twal ki gimoma pol kinyo to twal pe lok ma bejo to twal dano lok tin won nenu kiriyo me konye ke kenwa ki wek po wan nong yo me ngo me no depression ge mental health. Kadwa wan ju mukene kad ju mati Kampala kenyo jinja kenyo kay no ni jimi jale yilu wi cha mukene chet ko exercise wer yam ko ruwi chet ka wor wer yam ko ruwi wer tam mo mati wi ni yam ko o agi wi your mind is occupied with something else and gin man am yer lo ne en ke kana fo to twa Beretwal men wajes betama megi gena tiedong ange data mer duka en but wera win kong gi bodjo kana mang data en be biana che lulu dong ke awareness en modong bien dong ke mego madiet put pa wunyo gi bare mame lok tien chagwa beno ini kar ke yenye nano uteme la bola che la rio mo mena kon poi wa to waneno ka kwen ka majonga ti ngari mame ajole kan kare ko nge let grace gamono ke ching me wono ke chot beda lok mo polung tima bejo to twal ma lutiang en we lok bejo to twal
lok me tu wichi lok ko pier tek ba tawn kare no wati ko duari o mo ye pien dam lu pe gang ku ja wi dam wen ban le tu wich chi pen ma ne no ki pen ni ana bi lok ye ki pen ni te kwar wa actually wa je ni ngo yu ki tim ngo ki jo ko ni ana bi lok ye chi dong guma be na nen ma ana ti ka winyo ngat mo la dit mo ruot ma ki penyo lok ma be ja da lok mo be mo no mier ka no pe di leten kwa na win ma be ite kwar wa chuli yang no wan la kiti ma ko mam no pe tu win no pe ti ata ke duon kite ni ko piem no tibu pa kwari wa pa mege wa dar ma donga ma yang wor gi do kaka wing do kaka gi apo ni kar mo karange mego ete lo ulo ko nyurbe na gin ma wa wan no wate ma mier te kwar wani ni la dir ruot wa te kwar ka wa mi wa jugu jim en ki duok te kwar pa chuli ki wo te kwar pa chuli tibu to ko ber pe yenya ya network te ga ye man nak gere kanan ka yo pe ka network pa mama ge tie ka yenge ma dak ping manak ka chenen ko du ge bian ge gena lora mai yen ka bian dong wa cha yen ka ge on du chi wa nan ket ma wa me o bian me re ke wa me ge dong apo ete tal mi gi bedon guddugo ento fudi akda kambaya bo mega bete bo apo kon ke kan da apo dan wen ni matin apo ni chabete ni no chabet me poy widan pilok me tu wid me wek dan go ni tu ma ke lo ni tu wichitie I wilo ka wen ma ke kra dakta wa ke re wa kan ni kamana ti ye ka ni Europe kan ni tin ne na me tu wich me tu wich ti a fo da no wen ma go bino ka lok ti no fo dakta fo Caesar doc professor ka da ka fo Caesar public ma ke lo lok kum tu ni ma ter yo te wa lok ke ta jing ke ti ka ti na ke ri kien pen ko no an tutwale gang an be me mi ngej ki joma ti gang were nge ka ngo chalo kilwo kani village health team so wer in nga to mo ikan mai ki responsibility pala tem mo ke kan me gwa pala tem mo nyo care pala tem mo kan ti chi tutwale lo teno nyo kadi bera la diet wer ini chere yen kama konye ini ti kita de winyi ki box zagi ki doctor wen konye ini ti community wen gang kono ti ba foi la mega wa Joyce ken me lo ki point ma in be bi ni meri ye en lo ti me tero be toal dak be punyi dan ma duong ti primero an pa bi lo ma duong toal enta mir mere mete mega man na ka jam iwie ni kano bela penyo ki penyo penni ngoma mi alu nyoro gutim dong awo me kirme joko to wich ngoma mi alu nyoro gutim kirme joko to wich ti pa bi gale te twala kan ki tung bar la pen ma chiel kon kan ka in la nyodo nyu ngati moy ken la nyodo pete lo kan in ra nyu la tnen la nyola dit moy they take assume your assumption make care and responsibility palangati enoni ka inde nerdom ni ngarmo ne ani peti mabe kira dakta go ni tegi wachwa duan tier wach kamoni latini eni ba kiti win la megi des wajni latien lingo latien maria latien peti active latien pelo latien pengo gini indo mia de chiara ne yen kon kadi ka pen dame ngiri ni latini eni do lingo do pelo pe waje gel ko man pen kon wer dan go kuni
Mel me pe ma chiel mara wa ni pe coin ki bot down pingola tin eno lenga tura nyo pedong ti nyo ge kadi ke lu nye ke kan la ma wa lo chite mel pe coin ma rio mara mi ne ki an je ma ti ke lo te ma mi me fu ko kwa ne ke ne ala tien man ti ka lo kitana ne professor wa latini wa anda bi mo ya bita winyi ma chiel pe wak da ko wango no e krio ki de piem jo ma ke wale ni de da ma wa jime no ki dogi ter da ene gin maybe timo te ke no e krio ki de ki ngwen ene gin ma inde bi timo en no bana ti te winyi la tien ma ma tika no e jima pe miro ma pe no ni lok ma be kumeno te mi ne teach ginu mo ma en ramo timo ne kano dwi nyo kier gara nyo dugu ki gan kwan beri mor petimo gi mo nyo kier ka to petimo ga kwan kwere chalo jimo go chalo kwere non chawo mo ne kenyo waje uja lati in aramiti wani kidi wa fu por eni chak lok manu programme beri ni diri ka latino chu ti ki gino mo ma mi tim ti ki gino mo ma mi tim wa bi beru kla ti nya mo area kama dai wan wa beru wa tu wa tani ji wen ti ma bela di nya ni o cher ti lor wie a ni ngwen mi ne be po da ke de wan be po da ke te chamo ni ngwen eto ge ma wono ti ma ye ma wan wen bo wa ti na luor no jo moni giti ka bion ka nyoto cinema lo ke Solomon ke la lia ka tin ka ber pom ke ti don wana do cher wa ye ni any meeting at ene hotel matiani kaneno cinema ti bien la tine ni begero gwinyu lok kun giromo ne cha beti wiene cha chu wile ti uta lo tian kaneno cinema gucha guna kono tiano dugu do cinema lo tine wengang el mielo disco beruti nge ringo do ko chene disco urone don dugo po dugo pian ni angi kwa po tie eto peki metingi ngomo mio ubero kame api chabia pini ngwen kolo ti noni ke na la tema tema ta kenyo mai noni ko ne tika loka kita jimi na lo wai kwani la tema ter kamani kadi be bor wa kwani te bor wa kadon pe no health center no geno mama tede pol geno wa yeni permi tuni ti o ma ter ke to ale to northern Uganda Twin ma aki polutio anyway megigipe wugigipe utio go dan camp na go aki camp egirama da begang kada kadi ma mer ti gang be tie pingi kama gang ti ye mukene go ti gang no gangi bodigi tiaro ngomo utio no laktaro oro ke wai dunki luoni iro ke luoni in la ke jima kuma ne kilo tuwi na so lo ni tuwi kom no ti amata ti atio matong kidang nyo puin marang mine manak lok mo ni mi chim kilo tiang ma tiang I would call it technological exclusion of social life in you kwanyo media karaching latien do we peti gina ti chimi any gina ti controlling latien do petika tiki we petika tika dame petika neno ni ngoma ti pingi anga gi mati gang kadi chet gang gi duong tu gula nyoy don be pingi ni miri ai mod lo diro an je makuma mete dira ma no la ten wi petiyo la ten pingi peramo tam creatively peram wati mo gero mo ken ka mini wala po man nak mere la prane news la bu ma ma ko down ko na America la family money pegumi chim ki la tendi lutien wen magati school bus wen giti ki chim wen go ro gena yebgi lucholo yebgi o gen wen giti ba tika doye gi meter driver tika tar gi school driver chi ati no germo chalo heart attack became unconscious ba dong tika doctor ka ene ki tika doctor ka ene tika doctor ka latina chiele ken ma buono kwar mi irachim latini on ti mwa para chiel latina yont ne ni ba petika ngoy i digurati ka latino rio
kilu tia makani ginge pinyu tia royo tiene kwani tian ngate oni ko ki gas to mako gionako or pulling the bus brought the bus to a stop. Latini Kuberi is held a hero in America. She knowni and technology ma one of me kilotian konkan tika creating more problem. Yen ka dong pegano latin latin pinyo pe jom latin petimu wa mo keken. Chi tama eno ma mio balo nyodo gwa nyo keno ma magirama timone me gengo no wich wa po mete. Ci pa bi lor ma dum total a foya wa rador boto better rama for better and example ma bejo ngom time actually live example for matter mami wa duk dong tung boru pian network ja cha single wo mana che wa kel mereka bagiran mami ana tira lok mere te kwar pa chuli kita da dit mo na ne ber ka lok ruot kulo ke ber ka penye chu lok ma be muno ago chi ka no tie no ko na twale te tar pa luo wa lok ma be ma en tika we te kwar wa we kwan la kit jima nyai eno be pekke mier wa dok chi a chuli kita dui wan lok ni wa do te kwar kan yin la dini te kwar pira tek tutwal konyo wa pien te kwar wo en kwar wan ya yo no gichungi gang gi gwa ko kaka man dong gi peke we ko to dong duong ma en no we to no chaka in 1986 jo lot we ma gi doni lot kong gi ko ki lu dong kaka ya chuli chalu jogi wan wa tiki megwa jok lokka con cái đó nhau bore kunu kilo kere ke kwanyo kin tim kon ngo we ko kwan joko wa ko kwan gina en tikere ni yo chi ka chuli en ni chu ruining ko ka pa chuli ma tek to twal u ber ka lo ma be to twal ma we te kwar we tu wi ki juk ya chuli mier ko mo ko ki te kwar abila kit ma este lo ko wa pien ko pa chuli wen no ti ya bila mor ko ko bion ko baya bila ko baya en tibu dok bere yang en no dano a ki kwanya dan ke tere kam jomule paju o bere don gema yo le gang ene don gunne ko gang we ngundo dok no gina don wi gang jema radio piana tibu pachuli yang chiko ni pe nek dano remo mier po bere chi pe neki pe kwal chika chulu no tie ko ma ke choy bay buli be pa chulu no tiki meggi i ka ha chela chel pe wala tin mo chi ober rem dok be ka ini ne ko dano ki wayo in ki kweri kwe ma wek tok gina ko mer ko ti me do gola eno mi ne chi ko beri dong pe unen kita to nya kede to do ko dungo en ki to wi eni la tin me mo ka para ri para bio romo de ne o tiel kiti en yang pedene dan ma dere lo do mugo no me mugo no ko dage da ko mugo no dage la cho ramo dene network pa jo no tida mo ngolo beda ko beda gain anen ka ko dugo che o winyo gitung body doctor wa bin body nong wa chok ore ya gire ol alis wa chok ya gire so the care ma dong manaken wa min the care marama ngwen nyo beach at most dong na I mean what literacy that angle one and mental health and we also open one banner so doctor for jury doctor bin kong again chiwa neno ket ma warama chero ka dolo doge kede wa yab doni kan okay Yeah. At a point look my panelists logo. Look my meg berka look ne look my pay ma da ma angeni ber gubaran ni gona. Ti duano ngoleko.
Karma one of the kegene district health officer Megulu. Magin guleg one email for Point Village Health Team. Then any guno gap to Kenya. Area mano watamo ni kawai ponyugi mirki ponyi log me mental health awareness kidong mirki ki rup kine ki log me te kwaro mogo kin me gwako te kwaro enu ni wang winyi log pa mego med ni o tie chik mogo me te kwaro ma mirki gwake ma mirki rubi kin ponyi enu ni kidong a jolo tampa gine brother season yero ni biro ki pungi log me mental health first aid chua ana kero tamino ni ma kakar ne ubino wa bi yubuni syllabus ne mental health first year log ma le me grace lo joyce lo ma be ma en o tirani chabit enini tie chabit me mental health awareness ma focus na tie on anxiety donc and tiro bene umi bene gine la nyud ma be kin ma ngara chel twero lwenye kede ke anxiety pen and to luor ni yelo one way ento karo kene doke karo doke ni pen dano ma bi yele ke anxiety and pa nge ka unu nge nyako mo makaloni Nadia was saying, Mauno Oloyo competition megane bake off. And because any anxiety, yele mada. Ento, she learned how to cope with it to the extent which up to a national competition we're breaking. But in an Oloyo competition, and it became one of the best. She overcame anxiety. So there are ways, man. Kita Joyce but why in the mirror then the car yamo very mad yamo. Kidung and Kay Winjadung Tam Doctor Yildual Chow can Jack you focus on your breathing and how are you feeling in your body. More like Chow can Ramo helping to control your thoughts. When the doctor made around away to dwell. Kidong mir neni keep a diary. Get on a killing or lure to dwell. And maybe you learn to see the trigger, get on a triggering, and then you deal with the trigger before it starts. Kidong, why don't you challenge your thoughts? How can you lure me? Going your petty genome mir a bit kill warrior to dwell. So you need to begin to challenge your thoughts. Man, a number of thoughts, Kidong whole car money worries, 12 kilo worries. And Kidong example majority of me, Chelsea Matiama, and spend time with nature. Okay, worry, you don't get nature. That will take your mind away from worry. Kidong connect with people and talk about how you feel. Experience has shown me women tend to cope a lot better with mental problems. Why you worry how she feels. Once you're poor man, but you can how we feel. She will pull in over barley or can you, pero. Oh, Kabanodong, oh boy, So the idea of connecting with other people, talk to people how you feel is very important. Kidong get a pair attack, nong nino, nong nino more rum. Hi, cham bear, and bene, kakumi yore, si bene, we 12 bene, yor. Monori, tam a medicum log, magina joyce, berka watchane. Donc, pide self team, get 12 team, get a ngom, makuelo. Rom get on a romangor. Rom get pole and get joma Ministry of Health community, Rom near, ono to lock it down or so. The fact that they can talk to anybody is very important. Kanong to tear looking armony. Peter technique and mirror, we tay winyo, get a ngom, and armon to go watching it. Hang armon don't pino king or kiko.
ene dong en miro ne dok lok tie ne tlo ka kaen ne mono pia tek to miro bet ku te yitge pe dok bergan ka lok ken ento miro ku ka te yitge ten chao kene en I penyo la penyi ko bino ye ane in bino nge ben ya ti nen tlo ki kenyo kidong gin ma pia tek ma miro ku tim ni it's important they should be kind miro bu be down ma lokija moro miro bed bene I kid leb ma gen gilo leb ma gwag nyu kilo chwe chin nyo gong chwe nye pe miro beti doc they should be non-judgmental man nong leb mo ne la it's a bit mindful non-judgmental pe doc be be in judgmental language mo ba chalwa in nong they po just not good language judgmental and is not sensitive so they should be kind they should be non-judgmental ke kirana ajini me winyu get look padano is very important kidong it's important they should talk freely about mental health kitane and ponyima aberka waje pera ni karma kineno ni doctor will not be enough to deal with the problem. Milky community mental health is ki med mental health literacy. And don't teach you Kenya. Me med to that literacy. On mental health. And this and me poko the days kitung chel 3 to a week che. And kitung chel bene yot kum. Me kin be gwako yot kum or yot week. Better tea. Mamir good look freely with people. So look at me good tea. You ma pore ki mwaka bene. Kaki loke lo tino, mir pore ki mwaka tino. Kami loke bulu pore ki mwaka bulu. Ka loke lo dir pore ki mwaka lo dir. Ti mir ki mi kidong they should dispel any misunderstanding of mental illness. Then tuo. Paul Kare kono gin matiga time Uganda with this situation is ka tuo dong tie she don't ba mono no somebody has been bewitched. That means ni o mier ke cher bola jwaka ajwaka do tira chu we down ma Paul kono tiga cher bola jwaka she don't ko tie ni Paul de ki penyi ben chene ma dung mutwal eno kere be dung timo tiginen no pori po juego pero manong dano tie kede dano mo ken cher nyo bod nyo ikaniza bolu dini madong wa ko ni wa ker ching wa de wi no wek dong tuo yeah pen chap ken pero matini it's not about cure kiranenen omera sizo bera wajne it's about supporting support this person. How can they cope with these challenges? Where they move, it may be move from healing to recovery to actually beginning to restoring normal life. And that takes time. It's not the same thing as cure. And it may mean you will have to live with your condition for the rest of your life. And to know it can no support. You don't come on a command come. Tell me better. Yeah. Ono foi mata ngel chawdo te ma chiaro ban ma me wodu ka enne ti akong dog ma me ka dong le request o gam ma mege network ma me ka tin be ni ngano Bange ko ko ne go pe mi de go ana lo ko ti dong ya cha ko ti dong ling no lo ko go ko ti yu ko ko be dong lo ko me ren kra na pe ne boru ni ma yan wa ti mi ko lo ko dir futi ya chuli wa te nen te kwar ke do chen wa ko kon wa yen ti bu ma ki pe ne ye dong ti ga ne ko wani ti bu en yang ke waro dok liel ba dan mo ken yang bu to en pe gi no kakagi no duk la ka chira chil ki cho wel dan ki ta chen ta lo boru ni ki cho wel dan ti lek pi gi be na nyo pep gi yu pi gi ki po pi gi nen ci jëm ne duom ma mi ra lo ga ma lo ku en ma wonu chang ni ale gu le ga ni pe gi ka kan
professor gi ki ci jagi u mede ki poñ enu metu witi wa ko kon no tiam wa ko kon kaka wa ko kon actually nem tu witi an pe ya actually no ti le palo rock ti kombe do donyo botwa ti waner ma liet to twal waner ki kija wan chalo wan dan ma dong wadong e lo tiam mo mier konwa ena dok wigi baleo ki puonj kita ci jago wai ni ki wek joni chama ki ti te der ku ka konyo dano kon first aid kon tim ngan bu puonj no tino kit me kwo ma to kon ki dianga ni ki weki ka ila chan chalo ngo ne ko mu ma dum kelu gina pati ko weki ka ri ngata po kwan romber ki lo ni me ngam puru no kwanyo chano ki kumi lo ni peti kwan ki ken jomo chere university adi mag pe ki ti pe watin wadiri ento joma po kwan mo ken gikle ja ti tio ma be ada da tiki porro sene no no yot ka ini kwiri ma logo wek lo tien ma wanywala ki ko win walo nyore be wa logo ko lo tien wa dok lo fonye ma ki fonye be ga kwan ko fonye la tien kai ne school fees dok pe tim gir nyo ko man pien ka do lo dir en wun en wen mo wun tien ani do pe lo tien en ma wanywala ki ngo bitim gni ma otto tek den chi lok en lok ma piere tek ada da ma poe wun tutwal poe be da ma tiga winwa jabiet mo kene da ko mede wunu daktar ki professor do parti ga ne do Ara tie mego. ma bu do pe wa do go ko ara ba Alaro chicho ne mera rio muker gudaka ngwen mandok tida lere dua ki ya wunu kon wa wan ben wa tikin wa winyu ki botu ti wa gamo bu ma no wa rama no en maini mie ni bene mego pera tak tutwal bien kap wan machalu nyodo po beru me mio gan bot lutero wa me puonyo gini yo me kwotie peti endong ni achel ken me chirgam kwan me o university kon me timo yo me kwoti ma pol ti dan ma pol ket ma ini wajudi ma wan watigila nyot ma pol adada padano ma pago chero go o university but go tiyo matek ma kwogi ti mabe bene gitigi lonyi chingi che egidi bene weng la nyot ma miero wan wakel wa mi bodano wa me bedo gi gen ni wundong ma uchere gang kwan ni wunu romo timo ne mabe ni karo wun miero bet ki gen eno ni pera tak tutwal ana poe poe tutwal be mami gam ni aro ja wana ni fun jere rak tin en wa cha le ciao ne chiaro gerdong lere grace kera na waj kere ine e kamo ke ama poe dama ma go ber kan neno wa ma gi ga neno wa ki jom panelist makan ano ke wacha lo kom ko manoti art manoti kom no tianga kom mon kom cho but look in ben weng bino any lock madong ben ki covering ni to which katima petir kati remu iganga jomo ke ano ti remu tung bot dago be tie tung bot la cho be tie eno ka pere en jimi makiloko enini tam maduong jim maduong manoti ka time bedo manope ti maber gin mati ya machon dano bedo ka achiel so ka un dano magunyome magiti gi biri dok ara achiel no ki konyo wu ki poko lo kombe no ngar mar ko tiwa kwen era ka ya machon mano ki biri di kala achiel dano weng ki romo wat poko lo ya machon dano ngi poko lo maber ipoko ni yin ka latin latini be raji wayo ni latina ini raji ti yo ge tutwal we'o ki neno ki kere bene ping eno kon bedi down do po lock ki jima down wo ye pol ki jimo ti me bene pol ti we'o le ku jima kuma romo ti me ento down we mier wu bet mano gi neno ki pa neno we ni minyang to wi beru ni ning ka ini ngeyo kata nene ngar mo dok lingo twan ngar mo dok ge twan chinoro iriniang er podame pegingi ngoma no tiga time so any punya mir ki med ki chakwa ki school wakiri jo ma gitiga mede il gerchalo LC gi
and community down when me rungi lo tela when me rungi ni ner ni ngai ni petika kiti eni ni but wije tiki peko ti we ko ter down when ti mu di when ti ma be ki jam yor ke pa doctor when ki jam yor beri twin down ter down dok ma raj me to twai ang ta ma gi pien lo ke eni pol a gi ko kan dok wa du nongo kar mi ro me de pien lo ke me te pura me da Very well. Angeo chawa timo chiaro gere ento un mo chero comments ke wako po bi boru wa ngwechi yor ka kamanen kwano ngae kwanya kwano itu Kenya mapeka nyorna screen baro ka enni atika neno ki Facebook page mamega ki make patar paluo Chan Faith, ate wane greetings lugangwa poch kima matek ikomun weng itla Abu Dhabi. Ke America wajikani professor is right for us to always be positive and bring a bit of hope. Life is like a relay race. You must pass the button to the young seeker. Let's mention them in a light, mentor them in a light, and since synchrity and kada kwan lemon na bal romero pe nen marach but jobu kan matika follow and make comments from men so anyway the children will grow knowing they can make it in their entire life. We grow up knowing that it was a community raising up children. Communal upbringing it's paramount. We can still reinstall it back. Latin kich winyo pon ki badero. Ladit muteki can help others. Jalin choy rule mo laba choy yin kwana gana yiru dano go. Okay. Can help others than ladit mo tea. Itla mental health is important to share issues we deal with and we don't know what people are going through. Be kind. Lo mo dua te wade professor wa pere tek tutual ma ruot umio botwa actually in my itie professor okay nan kon ka mono gina kwana tia okay en okay enti kami machalo tamene ken o merege cho ka en ni bene Joyce Romo mio what at least few list made to which pien dano pe ngeo which is which so ito way merke mi leba chulero no ugera so pangeo and we bin and we bikel ne mala chen so ki matika nen screen baraka enne bia Christopher tia chwala motiken good work my lovely people ke dom long dua tia en nane nong professor bedong ko ngwaji we ka enne fo won duchu lumi ngech ma dak a topic matin to which professor Mio sign ma doc to which ne in it la pen professor gamo meno neno dong nen man ma pe gamo ne I think we basically covered most of it kache nen ko na kawakalo chapian manyan me futie obidu wanan ken me metekere. But always kay nano video mega puti wiyamo na nature comments on my pian one po kwani video mega any poetic telling it ngata my can so we always keep it there for anybody my rama coming across so for you can put in my bed lo wow Kenya now chawa do charo chitumako panelist ngara chiel mo marong ramo mino remarks ma gire wa woneno ongweje wika enne ciao Caesar yeah ngar mono wachi tuo wich pe miel gi luowa
to which man one in do you take a degree me to which your papa. There look can no gimote right. So you need to take it as something. No me wa kongat mo we po o roko mara chotwali. That's right. So one in do you degree me to which is something real. Ni walk a wuno. Then one in the digital waromuchi or ye do you it's American. That's right. We are all candidates. Yes. And then for matter merci now pejuma poti na kuange sprintin angene watika missing la meno paska eno ke robina tima mag tika remanap kumino benat tin comment pe ka enne angeno tika timo ka mo meno kara Alfred titio ma komero Dr. Alfred Bertie ma fudo kana but wa lego ni komgo ben mayot ko kam gitiye ka ngare kono ko pe yor ba orie cheme chao pod gibena so chao cherga tumo la meno jois te wele ga wa konen ken ma joy ka ene chao chero ma konye pe so ken ma dollar doge kakara jimi fo down do you dan wa kulwi wa wa fo lo ba jimi ma o mi o kar bor wa mi lok ma bejo ai wan wa matwar do chur ba ma tipo lo chaman wa bini nyimi ki poj ma dit mi mini wa kar mi lok tin ka chel ma lu lok kom wich to wich ki tamu kena mano tima raj ma dien wiwa don wo pui dano duju mago lok ma wa ko no me ko lok ene pui tar pa luo me kel program ene chabet wale go berani initel group ene wa gen go mede go be doctor me menyo pin me nero ni wanywa lok duju ka chiel lok mano kwa lok kom wa ke lok ke ga ber mano rumo wa wo pui juma bene tin pe go no kar me bino duju wen wo pui piano yele matino tie gi juma tie ge tuo mano dio gi pena machala me robiana mana ati ken wakan ko bido da cha ber mario kom yor competi ma be bar walego ni bari chema la chuchu chang en jumu kana ne duju walego ber pidano duju magwa ke tigi pe ma pat mano tiga dio gi walego ni ini bin ikongi win lega ma mege wek bene ikongi e pe mano ge kara e don walego picha bero bino jimi duju mo bi yubune o beri yub ma mege da ko tiene mir ma mege pi man walego ma chiek pi be pa wori Yesu Kristo wa amen pi man dong kelo badong iken madalo yumatin wa winde jakamala wono makada wono ichia dek manyen kingomo kelo boru wono foyo matek wono Poi Reverend ba. Foyo mame Bella